سلام تخطات نايت channel كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنايو لومون أقداسنا زلوم عبيت زيناتات عالم بميدياتاتنا عالم بفلي ولا حتى تجارب لهم زلو عرسات كنركن فتنينا مسوز خير دما امكو زلو تنتنا كنركن فتنينا كان أغربكم فتنينا أبزنا له معرسي انتاي كنرينا دبل ستاندرد ويون كل تسلسل عينت أكايدا زبحال انتاي كم زمسل بوقع كنركن فتنينا نحنا نقبرو نحنا دليتنا نقبر نخلينا نسخات زخون انت غير كاغن ابالات كاتايت كازبل زنبرا كايدا كما يغير قولي عام انتاي درجه بصيكم زلو هنا هنري راشا ابزن زحلف كنت ثلاث عامات مست كولكتيف ويست زبحال درجه مبزحتو معربا وعالم بوقع كينات كم زلا يزركب بمنقد يوكرين تباهيلو بولت كولكتيف ويست ببعقمو يبركت كم زلو كولكتيف ويست ترايونا يكون ايست ونالو جابان دبوب كوريا كالو تاغرات كاب مبراغون استراليا بزحاتون يحجز هالوين اذا كم زيلو نهالوي ابز قرباوان حانتا رستي ميديا اوبسيشن ويون اصلي لاتوم زلا رسغن رينا وزدما كامنتاي نابي كغيس لستدلي كندزا تقرر غيب زلو زعبانتاي نزارب لنا انتاي تارستي زبل كغرفنا سلازغلس كبزيان نجمر. The war in Ukraine could be about to escalate. South Korea's president says it won't sit idle over North Korea's deployment of thousands of troops to help Russia fight Ukraine. President Yoon Suk-yeol slammed it as a provocation. Seoul's spy agency says around 3,000 North Korean soldiers are currently in Russia, with thousands more troops to be sent by December. The American National Security spokesman John Kirby. So, እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ናይ ሰሜን ኮርያ ሰራዊት ኣብ ደቡብ ኣብ ራሽያ ኣትዩሎ እዩ ትዘረባ ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ሕጂ ብጣዕሚ ክትርእይዎ ኢኹም ኩሉ ሚድያታት ከምፅኣልኩም እየ ከመይ ኢሎም የብልዎ ኣለዉ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ንምንታይ እዩ ክንዲ እዚ ዝድገም ዘሎ 3,000 ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ንራሽያ እንድሕር ኣትዮም እንታይ እቲ ፍሉይነት ናቱ ስለምንታይ ክንዲዚ ኣዛራቢ ክኾን ክኢሉ ምክንያቱ ንዩክሬን ኩሉ ዓይነት ሓገዝ እናሃብዎ ከለዉ ራሽያ ከም ዓባይ ሃገር ምስ ካልኦት ሃገራት እንታይ ርክብ ክትገብር ትኽእል ንቭላድሚር ፑቲን እውን እዛ ሕቶ እዚኣ ስትሬት ሓቲቶሞ ነይሮም ኣብዚ ናይ ብሪክስ ኣኼባ መልሲ ሂብዎም ኣሎ ስለዚ ኩሉ ብኩሉ ክንሪኦ ክንፍትና መጀመርያ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ካብዛ ርእሲ እዚኣ እንታይ ዝደሉ ዘሎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኣሜሪካ ኮንፈርም ገይራ ኣላ ከባቢ 3,000 ዝኸውን ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ኣብ ራሽያ ኣትዩ ከም ዘሎ እዚ ድማ BBC episode growing body of evidence suggesting that North Korea is sending troops to fight with Russia in Ukraine. Videos have emerged that appear to show North Korean soldiers training on Russian soil. You can see them here collecting their supplies and their uniforms. South Korea's spy agency saying they include those from the special forces who have already arrived in Russia. Remarkable pictures coming to us. So زندري زلنا صراحة سراويت ناي سمين كوريا ናብ ራሽያ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ናይ ራሽያ ክበሃል ከሎ ዓብ ሃገር ጌርኩም ሰድዎ ኣዝዩ ዓብ ሃገር እዩ ብሓደ ወገን ናብ ኤሮፓ ክቐርብ ከሎ ብንኡ ድማ ምስ ቻይና ዶብ ዘለዎ ምስ ሰሜን ኮርያ እውን ዶብ ዘለዎ እዩ ስለዚ ኣብቲ ዶብ ናይ ራሽያ ምስ ሰሜን ኮርያ እዮም ኣትዮም ዘለዎ እዞም ሰራዊት ካብኡ ናብዚ ኣይ ዶንት ኖ ክንደይ 1,000 ኪሎ ሜትር ርሕቀት እዩ ዘለዎ እዚ ራሽያ ከምዚ ንእሽተይ ከም እስራኤል ወይ ገለገለ ጌርካ እንተ ሓሲብካዮ ኣብ ርእስኻ እዚ ዝበሃል ዘሎ ቀጥታ ኣብ ራሽያ ኣትዮም ማለት ኢሚድየትሊ ናብ ኮርያ ናብ ዩክሬን መፅኦም ጌርካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ራሽያ ግን ኣዝዩ ሰፊሕ ሃገር እዩ እዚ ኣብቲ ምብራቃዊ ክፋል ናትዮም ኣትዮም ዘለዉ ንምንታይ ኣትዮም ኣለዉ እንታይ እቲ ዕላማ ክኸውን ዝኽእል በቲ ኢንዲፐንደንት ሚድያ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እዚ ምዕራባዊ ሚድያ ግን ኮምፕሊትሊ ነዚ ነገር እዚ ይዛረብ ኣሎ እቲ ዘገርም ግን ሕጂ ዝስምዑ ብዙሕ ዘገርም ኢኹም ክትሪኦ And South Korean lawmakers have reported that North Korea has sent now 3,000 troops to Russia to support the war against Ukraine. That is twice the amount of a previous estimate, and it's expected to provide a total of 10,000 troops by December. Let's have a listen to the South Korean Deputy National Security Advisor calling እዚ ቁፅሪ እዚ ድማ ክሳብ 10,000 ክበፅሕ ከም ዝኽእል ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚኦም ዝብሉ ዘለዉ ኦኬ ደቡብ ኮርያ እንታይ ትብል ኣላ ብዛዕባ እስከባ all of those North Korean troops from the conflict. 정부는 북한군의 즉각적인 The government is calling for the immediate withdrawal of North Korean troops. And if the current military collusion between North Korea and Russia continues, we will not tolerate it, but act firmly with the international community. 대처해 나가기로 했습니다. እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ደቡብ ኮርያ ፕሬዚደንት ናይ ክርዳእኒ ክልኒ ዘሎ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ሰሜን ኮርያ ሰራዊታ ሰሜን ኮርያ ናፃ ሃገር እያ ሉላዊት ሃገር እያ ሰሜን ኮርያ ሰራዊታ ካብ ምስ ራሽያ ትገብሮ ዘላ ጠጠው እንተዘየቢላቶ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ከምኡ ዝብል ዘሎ መራሒ ናይ ደቡብ ኮርያ ከ እንታይ እዩ ትፈልጡ ዲኹም
أشحات سراويتنا أمريكا وشتكوا في لهم زلوا يمنا عمتات تدقون لهم اتداب الستاندرد زبهال قد أخبويكا درت كم زي بالبزيخة تفلت سمين كوريا مس دبب مس راشيا وتهدراو لما تقبر ديا سراويتا سلطانا نخوسدي ناي وقت ترينين نخقبر ديو انتاي كقبرنا باتيلو كلنتا زيوم راح تسرايم تفلتو راشيا دما أبزو كوينات زي كاب سمين كوريا فلوي سراويت كم زي لياو صبوغ يرم أن دعري عم يفلتيو سلامتايكم يفلتو ኣብቲ ኩናት ራሽያ ትስዕር ዘላ ብተደጋጋሚ ድማ ዝርአን ዝዛረቡልን ዘለዉ እዮም ሰሜን ኮርያ ዩክሬንያ ሰራዊትን ኣፅዋርን ውሒድዋ ዘሎ እምበር ራሽያ ሰራዊት ኣይወሓዳ ኣፅዋር ኣይወሓዳ ካብ ሰሜን ኮርያ ብፍሉይ ወሲዳ ነቲ ኩናት ካልእ መልክዕ ካልእ ፎርማ ክትትሕዘሉ ትደልየሉ መንገዲ ክህሉ ይክእልኒ እዮም ዝብሉ ኩሎም ኪላታት ስለምንታይ ዳሉ ዛርእሲ እዚ ናይ ሰሜን ኮርያ ከምዚ መብዛሕትኡ ግዜ ቻይና ምስ ራሽያ ሓበራዊ ናይ ባሕሪ ልምምድ ናይ ገለ ክገብሩ ከለዉ ስለምንታይ እቲ ዕላማ ምክንያቱ ካብ ራሽያ ትሬኒንግ ክወስዱ ስለ ዝደልዩ እቶም ሰራዊት ናይ ራሽያ እቲ እንኮ ናይ ተግባር ናይ ኩናት ኣብ ተግባር ትሬኒንግ ዘለዎ ሰራዊት ኣብ ዝዋን እዚ ሞደርን ዎርፌር ዝበሃል ኣሎ ዘበናዊ ኣብ ዝዋን እዚ ብዝለዓለ ርቀት ዘለዎ ቴክኖሎጂ ብድሮናትን ብገለ ዝተሰነየ ኩናት ትሳተፍ ዘላ ኣብዚ መድረክ እዚ ራሽያ ጥራያ ኣሜሪካ ኤሮፓ ብምሎም ዘለዎም ኣፅዋራት ንዩክሬን ኣዕጢቆም ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያ ኣብ ሓደ ናይ ዘበናት ዝማዕበለ عودة كوينات ويكات حدقنيا عودة كوينات زكايدو زلوا يمكن تعمت منفقن نفس 3 عامات قريبة مالهم سلازي زخونة هاجر مس راشا ركب زلوا كاب راشا كتمهارية تدلي معناته راشا معبول مودرن ويرفير بأير ديو بدرونات ديو بمريض ديو بتانكتات ديو بخلو كمي كم زمسل نتا أمريكا تبهال تشالنج تكبر زل هاجر سلازخونة سراويتنا أمريكا مس راشا أنت زواجا نيرو انتهي مخونة كتب لهم سراويتنا راشا أب يوكرين مس راشا كواجا تغينو كاب سراويتنا يوكرين حيشني كنقرأكم سلام تايكم أزولكم زلوا يوكريناويان نمريتهم يوم زواجو زلوا سلازني يوكريناويان أسوار معتاق مالت يفولتيهم أمريكا يفولتيهم أوروبا كند يوكرين كواجا زخل سراويت كم زي بلهم يفولتيهم معناته نتم يوكرين نمريتهم نعبدهم سلزواجو زلوا نزياتهم أسوار تهيب كايوم نراشا تزخبد عقبت تعتقن راشاون نمريتها تواجا زلا that's exactly how they see راشاويان يتم براق زلوا يوكرين هاجروا مخانو حزب راشا قام راشا زتقام حزب مخانو يفلطيهم زي معربا ميديا كنقرا كايدلني زخلو دونباس اريا جلس بهال زلوا بقادمو ببقى راشاويان يوم حزب ابزوان زي حزب يوكرين بزعنا بيروبا تسديد له لعل فرق تزبس حزب يوكرين ناب راشا يتسديد زلوا يزبال معناته راشاو ما بقول سلازخونه انتاي كتفكر داكم خلالو اتي ازراربا ابز بوليتيكا ابز ناي معربا ميديا زغبر زلو مرداتا تخكلنيا مردات زي بالكا كومبليتلي كتصفو هاي غوليا لازم ناي دو كوريا اوشتو ناي امريكا سراوي زلو ناي امريكا بيز زلو بناي امريكا وتدراو عقمي كساب انقرو عتيخو زلو منغسي سمين كوريا مسكال هاجر تقبرو مس لولاويت هاجريا مس راشا كتقبر زمدنا لك انسو كم تمس دبوب كوريا مس امريكا عمدليتو تقبر زلو دبوب كوريا سمين كوريا مس راشا ركب كتقبر مسالايو سكيورتي ناتا زواتا كتقبر تخليها يس سراوي سديدا كتواقع يدخلنا حجي ببزح دما يتنتنوا له ابزنا بنت نزيا ابريتاس كنسمع. Our next story is about a war that, even after 2 years of intense fighting, is showing no signs of abating. Will it conflagrate into a World War III? As of now, it looks like things are heading in that direction. And why are we saying that today? Because after months of speculation, it has been confirmed that North Korea is indeed sending troops to Russia. Does this open a new front in the Ukraine war? Will the confirmation of this military partnership change the course of the conflict? Will it escalate tensions between Russia and Ukraine's Western allies? Remember, some European leaders in the past have suggested putting boots on the ground. So will NATO... حجي انتايو زي حنت هاجر سراويتا سديدا اب يوكرين مابنتني راشا تي تخكلنيا سألنا نوسد سراويتنا يوكرين سمين كوريا مس سراويتنا راشا معر قينو ني يوكرين كهرمان تجميرو زي كوينات عالمي زبال كالا كوينات عالمون كومينيرو ስለዚህ ካብኡ ተበጊሶም እዮም ቃላት ጥቀምሉ ዘለዎም ፕሬዚደንት ናይ ዩክሬን ድማ ነዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ብጣዕሚ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ምስ ኤሮፓ ሕብረት ኣብ ዝገበረሉ ዋዕላ ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ኣብ ግንባር ኣትዩ ዋግኦም ከም ዘሎን ዝማርኽዎም ከም ዘለዎም ገሊፁ ነይሩ እዚ ኸ እንታይ እዩ
ንሳቶም ኣትዮም ስለ ዘለዉ ንዓና ኣካል ናይ ኔቶ ግበሩ ናሞ ምሳና ኮይንኩም ንራሽያ ተዋግኡ ወይ ድብሎም ደለሳቶም ነ ሶሪ ዋላ ሰሜን ኮርያ እንተኣትዮም እውን ምስ ኣትዮም ክዋግኡ ይደልዩን እዮም ኣይክእልዎን እዮም ትውግእ ኣይደልይዎን እዮም ድማ ኢማጅን ሓደ ጀርመናዊ ወይ እውን ሓደ እስጳኛዊ እንግሊዛዊ መፅኡ ወታደራዊ ክዳን ተኸዲኑ ንዩክሬን ከይድ ኣብ ድፍዓት ኣትዩ ክዋግእ ኣይተሓስብዎን ኢኻ ገብርዎ ይክእሉን እዮም ብካልኦት መጋበርያ ገይሮም እዮም ክዋግኡ ዝኽእሉ እምበር ንሳቶም ከይዱ ክዋጋእ ዝኽእል ሰራዊት የብሎምን ከምኡ ድልውነት እውን የብሎምን እንጂ ዩክሬን ግን እቲ ዝከኣላ ገይራያ ልዕሊ ዓቕማ ኮይኑዋ ኣሎ እቲ ኩነታት እዚ ራሽያ ኸ ናይ ብሓቂ ድያ ከምኡ ትደሊ ዘላ ነዚያ ዝመልስ ሕቶ ፑቲን ክመልሳ ካልኦት መራሕትን ክምልሱ እዮም ቭላድሚር ፑቲን ናይ ብሓቂ ነቲ ኩናት ናብ ከምዚ ደረጃ ንኽድይብ ይደልዮ ኣሎ ድዩ ናይ ሰሜን ኮርያ ሓገዝ ሰራዊት ኣድልይዎ ነቲ ኩናት ኤስኬሌት ንክገብሮ ድልውነት ኣለዎ ድዩ ወይ ከምኡ ምርጫ ክወስድ ይኽእል ዶ መብዛሕትኦም ኪላታት ዝሰማምዑ ሓቂ እንተሎ ክኸውን ዘይክእል እዩ ምናልባት ነዚ ምዕራባዊ ሚድያ ክሰምዕ ከለኻ ኣብዚኻ ሲኤንኤን ናይ ሲኤንኤን ሪፖርት መንርአ 3-4 ክንርኢና መድሕሪኡ ናብ ትንተና ክንሓልፍ ኢና First time senior U.S. officials confirmed that North Korea is sending troops to Russia. Defense Secretary Lloyd Austin tells reporters this morning that it's unclear why they're there, but if they're sent to Ukraine to fight for Russia, Austin says it would be a serious issue and a sign that Vladimir Putin may be in, quote, even more trouble than people realize. CNN's Oren Lieberman joins us now live from the Pentagon. And Oren, it was actually South Korea's spy agency that alerted the U.S. to this. What has the Pentagon been able to... እጅንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ሲኤንኤን እዩ ዝኻ ኩላቶም ተመሳሳሊ ዜና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ዋይት ሃውስ ናይ ኣሜሪካ ብመንገዲ ኣፈኛ ጆን ኬርቢ ዝሃቦ ሓበሬታ እንታይ ዝብል ሓቂ እንድሕሪ ኮይኑ ዝበሃል ዘሎ ቭላድሚር ፑቲን ብጣዕሚ ተዳኺሙ ከም ዘሎ ጥራይ ዝገልፀልና ስለዚ እንታይ እዮም ክብሉ እዮም ሓይሉ ኣሎ እንተኢሎም ክሕግዙ ክግደዱ ስለዝኾኑ እንታይ ኢሎም ተዳኺሙ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ እዚ ከዓ ንሕና ዩክሬን ዘለና ሓገዝ ክንቅፅል ኢና ኣፅዋር ክንባይና ሚሳይላት ክንባይና ኤር ዲፈንስ ሲስተም ክንባይና ከምዚ ክንባይና ከምዚ ክንባይና ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ቭላድሚር ፑቲን ግን ነዚ ዓይነት ምርጫ ንክወስዶ የድልዮ ድዩ ኣብ ከምኡ ደረጃ ስለ ዝበፅሐ ድዩ ወይ እውን ወታደራዊ ዓቕምናቱ ስለተዳኸመ ድዩ መዓልታዊ እዚ ዶይቼ ቬለ ድዩ ሲኤንኤን ቢቢሲ ዘምፅኡልና ዘለው ዩክሬን ኣብቲ ቅድመ ግንባር ይሰዓሩ ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ከምቲ ቀደም ኣይኮነን ቀደም ትስዕር ኣላ ገለመለ ራሽያ ትመውት ኣላ እቲ ቀደም ዝበሃል ዝነበረ እዚ ነይሩ ፅንኢለ ከረየኩም እየ ብዛዕባ ራሽያ ዝብልዎ ዝነበሩ እንተሎሚ ሓቂ ክዛረቡ ጀሚሮም እዮም እቲ ኩነታት ከቢድ ከም ዘለዎን እቲ ግንባር ይወድቕ ከም ዘለዎን ዩክሬን ድማ ንክንደይ ኣብ ግንባር ጠጠው ክትብል ከም ትኽእል እዮም ክዛረቡ ጀሚሮም ዘለዉ ስለዚ እንታይ እቲ ዝኽየት ዘሎ ንሽተይ ንስማዕ እዮም So you're right to point out that South Korea and also Ukraine have said that North Korea has sent thousands of troops to Russia to fight on behalf of Russia in Ukraine. Now, the U.S. hasn't gone that far. Defense Secretary Lloyd Austin said the U.S. is now able to say that they have seen thousands of North Korean troops go from North Korea to Russia. The key question is, of course, what are they there to do? The U.S. has said that Russia is suffering 1,200 casualties in Ukraine each day. That includes both killed and wounded, and that speaks to the need that Russia has for more troops. Now, the question is, are these North Korean troops going to Russia to get training to fight in Ukraine? Well, that would mean that the largest land war in Europe now involves the Far East as well, and that's specifically what the U.S. is looking for. Here is Austin earlier today. እንታይ ዝብል ዘይርቆም እዚ ናይ ዲፈንስ ምስማዕና እንታይ ዝብል ዘሎ ብመፅናዕቲ ናይ ኣሜሪካ ከም ዘረጋግፆ ራሽያ ኣብ መዓልቲ 1200 ኣቢላ ሰራዊት ዝሞተን ዝቆሰለን የጋጥማ ከም ዘሎ ሴም ከምኡ ክብሉ ከለዉ ግን ዩክሬን ሰራዊት ውሒድዋ ኣፅዋር ውሒድዋ ሽግር ኣለዋ እናበሉ ሪፖርት ዝገብሩ ዘለዎ እዮም ስለዚ which one is the truth መዓልታዊ ግንባር ዝስዓር ዘሎ ካብቲ ኣትይዎ ዝነበረ ኩርስክ ሪጅን እውን ተደፊዱ ወፅእ ዘሎ ዶኩመንታሪ ካልእ ድወፅእ ዘሎ ድማ እቲ ቅድመ ግንባር ናይ ዩክሬን ንክፈርስ ንእሽተይ ተሪፍዎ ከም ዘሎ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ሃው ካም ከምዚ ኢሉ ዝፈርስ ዘሎ ኣፅዋር እኹል ዘይመፆ ዘሎ እኹል ዓቕሚ ዘይብሉ ኣብ ከምዚ ደረጃ ኮይኑ ንራሽያ ክንዲ ዝክሳራ ክውርደላ ዝኽእል ከመይ ገይሩ እቲ ሓሳብ ዝገጣጠመሎም ዘሎ ናይ ብሓቂ ነቲ ፕሮፓጋንዳ እንተደጊምካ ሓቂ ከም ዝመስል ስለ ዝኸውን ዝጥቀምሉ ዘለዉ ዘረባ እዩ ኣብቲ ኩንነት ዩክሬን ብጣዕሚ ትህሰ ከም ዘላን ብዙሕ ክሳራታት ወሪድዋ ከም ዘለዎን ነቲ ወሪድዎም ዘሎ ክትክዎ ከም ዘይክእሉን ንክንደይ ግዜ ክፀንሑ ይኽእሉ እዩ ትሕቶ ዘሎ ሕጂ ንክንደይ እዋን ጠጠው ክብሉ ይኽእሉ ንክንደይ ግዜ ነዚ ኩናት ክቕፅልዎ ይኽእሉ እስከ ናይቲ ሎይድ ኦስትን ንስማዕ Specifically what the U.S. is looking for. Here is Austin earlier today. If they're co-belligerents, their intention is to participate in this war on Russia's behalf. That is a very, very serious issue, and it will have impacts not only in Europe. It will also impact
things in the Indo-Pacific as well. Now we understand from a So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ንምንታይ ምዃኑ እቲ ዕላማ ንጹር ኣይኮነን ንዓና ንራሽያ ኣብዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ንክሕግዝዋ ድዮም ዝመፁ ዘለዉ ወይስ ሰልጢኖም ሓይሊ ገይሮም ኣብቲ ናይ ኢንዶ ፓሲፊክ ዝበሃል ኣብቲ ሃገሮም ምስ ደቡብ ኮርያ ምስ ጃፓንን ዘሎ ወድሪ ኣብ እውን ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ክእሉ በቲ ኮይኑ በቲ ሰሜን ኮርያ ምስ ራሽያ ዘለዋ ጥቡቕ ዝምድና ንኣሜሪካ ራዕዲት ኢላ ኣሎ ምክንያቱ ነቲ ናታ ዲፈንስ ኣፓራተስ ወይ እውን ናይ ምክልኻል ሃገራት ንጃፓን ጋራንቲ ትቦ ዘላ ንጃፓን ዲፈንድ ክትገብራ ጋራንቲ ዳእተወትለ ደቡብ ኮርያ ከምኡ ንእስራኤል ከምኡ ንስዑድያ ንቀጠር በዚ ድማ ኢራን ናሓየለ ይመፁ ኣሎ ራሽያ ድማ ምስ ኢራን ብቀረባ ይሰርሕ ኣሎ ስለዚ ነዚ ኩሉ ግንባራት ራሽያ ትፈጥረሉ ዘላ ንኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ቻሌንጅ ዝፈጥረሉ ዘሎ ንኣሜሪካ ድማ ኣብ ቀፃሊ ዕዳያ ትእትዋ ዘላ ምክንያቱ ራሽያ ምስ ኮርያ ብምስራሓ ፍሉይ ወታደራዊ ዓቕሚ ንኤስያ ክሰደድ ክትክእል ኣሎ ኣሜሪካ ነዚ ካውንተር ክትገብር ተኮይና ምክንያቱ ኮርያ ናሓየለት ሰሜን ኮርያ ናሓየለ ተኸይዱ ሽግር ክፈጥረሎም ስለዝኽእል ኢራን ምስ ኢራን ናይ ባሕሪ ልምምድ ናይ ኣየር ልምምድ ክገብሩ ከለዉ ክሪእዎም ከለዉ ንቀጠር ጋራንቲ ዘለዎም ኩለን እተን ናይ ዲፈንስ ዘለዋ ቀጠር ድዩ ባሕሬን ድዩ ስዑድያ ድዩ ኢማራት ድዩ ኩሎም እዞም ሃገራት ኩዌት ድዩ ኣሜሪካ ጋራንቲ ባቶም ዘላ ክትከላኸሎም ኣብ ኩሎም ዘለዋ ሓይሊ ከትሕይሎ ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ራሽያ ናሓይለ መፃ ኣሎ ሰሜን ኮርያ ናሓይለ መፃ ኣሎ ንብል ተለና ነቲ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ኮምፕሊትሊ ከም ዝዝርጋሕ ትገብሮ ኣላ ራሽያ እዚ ካ ስትራቴጂ እዩ ቻይና ድማ ትቀንዲ ትደልዮ ነገር እንተሎ እዚ እዩ ምክንያቱ ሙሉእ ዓቕሚ ኣሜሪካ ናብ ቻይና ከተቐንያ ትፍትን ዘላ ራሽያ ግን ከምኡ ዝበሃል የለን ዓቕምኹም ኣብ ኤውሮጳ ክትገብሮ ይትኽእሉን እዮም ናብ ሓደ ቦታ ከም ዝበታተን ዓቕምኹም ኣብ ክሳራ ከም ተኣቱ ክንገብረኩም ኢና እዚ ዓይነቱ ኣካይዳ እዩ ሰሜን ኮርያ እውን መልሲ ይባ ነይራ As for the so-called military cooperation with Russia, my delegation does not feel any need for comment on such groundless stereotype rumors aimed at smearing the image of the DPRK and undermining the legitimate friendly and cooperative relations between sovereign states. So ሰሜን ኮርያ ድማ ናይ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ናይ ዝኾነ ይኹን ዘረባ የድልየናን እዩ ንሕና ናፃ ዝኾንና ሃገር ኢና ምስ ራሽያ ንገብሮ ዝምድና ድማ ንዓና ዝምልከት እዩ ንዓኻትኩም ዝእቱ ጉዳይ የብልኩም ናብዚ ኣቲኹም ሽምን ስራሕን ናይ ሰሜን ኮርያ ምፅያቕ ንማንም ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ብምባል ኣብ ዩኤን ዝሃብዎ መልሲ ኢና ንርኢ ዘለና ኦኬ እዚ እቲ ኢንተረስቲንግ እቲ ዳይናሚክስ ክኸውን ከሎ እቲ ቀንዲ ምንጭ ግን እንታይ ኢሉ ነይሩ ፑቲን እዩ እቲ ቀንዲ ምንጭ እዩ Mr. President, Keir Simmons from NBC News. Mr. President, satellite images are said to show North Korean troops here in Russia. What are they doing here? And wouldn't that be a massive escalation in the Ukraine war? And Mr. President, we are weeks away from the US election. Russia again is accused of interfering, and that you had private conversations with former President Trump. Have you been speaking with him? And what have you been saying? هجيك لتحتو يحتيتو زلو تنحتوتات قدامي تحتو ناي ساتلايت ايمجز كم زريو زلو سراويت ناي سمين كوريا اب راشا اتيقم زلو يرلو نمنتاي ماتيوم زلو انتايت علامة يبلو كالاي دما ابز حلفة مريجانا امريكا مس بوتين مس دونالد ترامب ركب كم زنبرة كان مريجانا امريكا ايد كم زنبرة كمان زقال حبريت هالو حجها مس دونالد ترامب تراها بالله خديها زبل حتى دمايوم يغربوا له حتى زبط دقا قام دمت حتى Well, let me take up first the first part of your question. Satellite images, well, that is something serious. If there are images, then they are a reflection of something. I would like to draw your attention to the fact that it's not the Russia's actions that have led to an escalation in Ukraine. Rather, it is the coup d'etat in 2014, which was supported first and foremost by the US. The US has even publicly announced how much money it has spent back then to organize and orchestrate this coup d'etat. Wasn't that the path to escalation? And then for 8 years, we were being duped when we were being told that everyone بوتين دما كل جزء كم زحت خمسة خلون تايز جبر نشتي ناي تاريخ تمرتي يذهب تايز غا اتي كم زعينتنا بمعربة وميديا صغرب سكاي دي بقال صغرب نتويسترن اودينس تخكلني حبريتا خمسة يبلي فلتي he always uses كم زي معنا تحطوتات perspective نات بعمق كبير زفتن زغا هذا كابتي intelligence ناتيو تايز بنزلو اتي ناي ساتلايت ايمجز تبلو زلا غازي ناي بحق سؤال انتلو سيريس يو
قرص أزارة بارس خون كم زغير دانيو قلنا بتقول داي دين ملس إذا كوينات زي خيز ولا مدرخ أبي يوكرين زي برزو له ما أنا بقيس وقت كم من تاي تبقيس نزبل راشا بز فترة تدي كونس عقل تشن عصر تربعة تناي كلام تاريخ نقدر فوق تشن عصر تربعة لتمنجستي أمريكا كم يجرا بعلا بعلوا كم زعليته إحنا ترى دي كونس نا أمريكا بوليتيكنياتات ميديا تزاري بوم اليوم زي كندي جنزب كم زوتون كم يجرا نتي بحزب استمرت أمنجستنا يوكرين بعلوا اليوم بعلو من نزيز على نسك خمسة متسوى سلزي اتما بقسي كابيز نا يوكرين قداي يوكرين أبزوتي حتى زلا نا CIA صراح كم زنبري CIA أتيو كم يجرا نتي يوكرين بهالعجر كم زجبرو نتمنجستي ما يجر علوا كم زجبرو له بتكال الريفولوشنز بهال تكتيكنا أمريكا كم ستة كموليز نجرزلو زيا حنت كابتن تمعرباوي أودينس نتحقق خفلته سلزدلي wants to achieve a peaceful settlement to the conflict in Ukraine via Minsk agreements. You have probably heard afterwards a number of European leaders have said publicly that they had been duping us because they had been using that time to rearm the Ukrainian troops. Isn't that the fact? It is. Another path towards escalation consisted in the fact that the European countries started to actively provide weaponry to تو كوينات بمولو نزارب زلنا منيو كم زقصل زقبر زلو سبق يريد مرم زلو قصي لان ترينا يون اتكوينات مستجمرون اب اسرائيل كلتنا بنا تكوينات مستجمر اوشت ورحه ترى اليوم يرم اب تركو خيدوم بمدب شمقلنا ناي تركي كلتيوم بوتينن زلنسكن ترى اليوم حدا وعل فريمام نيرم كفرم حدا وعل وديوم نيرم زلنسك دما حرايل نيرو اوشت ورحه ناي تكوينات مالتي تحريو إذا بوريس جونسون زبالنا برايم مينستر نا يوكي زنبرة كمان معنا أمريكا ديليجيشن اسمتهم نعون تايلو ما كيت فرو مازي نحنا كان حق زكاينا نبوتين بيلا غير كاس إركا كل زلي كحد قبري خابوس كن قبر كاينا يلومو نتورغت قحفو مالتي سلزي again نتكوينات كنا واحد كم زي عجز اللو ملك أنك حز قبرو معرباين هجراتهم حلاف نتكوزولو زلهم لساتهم يميلوا أبزون Ukraine to the Ukrainian regime. يعني تكوينات مزجمرون بتدقاقامي استفل عليها أسوار نهابو حيل نهابو جذب نهابو قلمل نهابو كساب حجي يوكرين إذا حجبتي حتى زلا خمت بس حزقبر زلو سوين يوكرين عامين بران بعاماسك أدم تطعم بلد نيرا راشان يوكرين كندزك واقوا هيكولون يمنيرو هذا معلب قبرو مخال نيرم قد إذا كوينات كم زيلو يوكرين كتعانو زقبر زلو تمعربا عالميو أجوخ النابلة أي متيو كاتحنا أي سلام نخيت قبر كل كيلو And it went as far as direct participation of NATO troops in this conflict, because we are aware of how and what is being done when UAV unmanned vessels in the Black Sea are being operated and sent. We know who is present there, what NATO countries are involved, and how they are doing that. And the same goes for instructors. And these are not mercenaries; these are military instructors. And the same goes for the use of precision-guided missiles such as Storm Shadow attack. زعبانا سراويت متاون تقولون دما كل زي أب يوكرين أتيزله سراويت نتي أسوار معبل أسوار هذا تقصص ولا يوكرين يكون نايفلت وانيم لذي كتقص ويكونهم لذي إنستراكتور استباهيلهم ويون كم زر يو تكنيشان استباهيلهم مرسنري استهافلهم استباهيلهم لك عبالات سراويت نا أوروبا نا أمريكا نا عد إنجليز كابت سراويتناتهم أتي أب يوكرين نتا أسوارات زغن عنز تقصن زله من مخانس بقيران فلتنا بلان زكينات زي اسكليت كابت قبرونا ويهم غيركم سراويتنا أمريكا أبتي نتاج قرار سلة أمريكا قالوا كل نجارات أبتو كينات أتيكم زلون فلتنا أنا ماليز نجارم زلوا زين يسمين قرية جدرا ما خد قبروا لتفتنوا زلهم فهاتكم بخل عقمهم أبتو كينات أتيكم زلوا كم زلوا تمعربوا عالم بخل عقم أتيكم زلوا تتحكوا سيو أبكالو وانتو قالي سيناريو نزخنا أمريكا سراويت تقتيل أبتو بوتا I think كوسيدهم أب جرمن ويونا بولند أب ترينين كم استقتل جيرم زنا قروم وتحضرات كم زلوا يزنكر and other things like that. Ukrainian troops are incapable of doing that without Western intelligence, without sharing the goals. And it is only possible through the direct involvement of NATO officers. Now, as for our relationship with the North Korea, we ratified our treaty on strategic partnership, which contains Article 4, and we have never doubted the fact that North Korean leadership is very serious about their commitments to us and engagement with that. But as for how we do and what we do, it's up to us to decide under Article 4 of this treaty. First, we need to hold. So, بزعباتنا سمين كوريا بتخكل زحتت كادما
لك كمتي نساتهم استقاموا الارتيكل 5 زبلوه ناينيتو حند تهاري متحده نحن دم ارتيكل 4 لنا التسمع دما نعت عندنا خنقلا خلينا بخمي كم تقملوا اب كم يكونات كم تقملوا دما نحن ترينا نفلت ስለዚህ ወታደራት ናይ ሰሜን ኮርያ ናብ ራሽያ መታወም አካል ናይ ተስምምዕ አላያንስ ናይ ክልቴናዩ ስለዚ ናብ ሰሜን ኮርያ ዝኾነ ስጋት ክመጽእ ከሎ ድማ ሰራዊት ናይ ራሽያ ናብ ቡካት ምዃኑ ዝነግሮም ዘሎ ዝመርዲ ኦልሬዲ ደቡብ ኮርያ መርዲዩ አሜሪካ ድማ መርዲዩ እዚ አማ ያጋጠመ ነይሩ ዝና አሜሪካ አካይዳ እንተ ዘያጋጠም ስለዚ everything under control ገይሮም ዝነበሩ ካብ ኮንትሮል አሜሪካ ቁጥጥር ወጻኢ ወጽኦም ዘሎ ጥራይና ንርኢ ዘለና The relevant talks about implementing Article 4 of the Treaty on Strategic Partnership with North Korea. We're in contact with our friends from North Korea. We'll see how this process develops. That said, the Russian armed troops are moving forward very steadily. No one can contradict that. It's moving forth at all the parts of the line of contact. Our troops are very active in the Kursk direction. Some of the Ukrainian units that have mounted an incursion into the Kursk region have been blocked and encircled. This group totals around 2,000 people. There are attempts at deblocking that from outside. There are also attempts at a breakthrough from the inside. Right now, the Russian troops are proceeding to eliminate this group of forces that has been encircled. Now, as for my contacts with Mr. Trump, well, ብዛዕባ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኩናት ድማ ራሽያ ላዕለዋይ ኢድ ከም ዘለዋን ነቲ ናብ ኩርስክ ሪጅን ናብ ራሽያ ኣትዩ ዝነበረ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣየኽብብዎ ከም ዘለውን ብዙሕ ክሳራታት ወሪድዎ ከም ዘሎ ናብ ካልእ ክፋል ናይቲ ኢንተርቪው እውን ይገልጸ እዩ ልዕሊ 20,000 ሰራዊት ናይ ዩክሬን ብዙሕ ኣፅዋርን ዕጥቅታትን ኣብኡ ከም ዝጠፍአን ነቲ መንእሰይ ናይ ዩክሬን ብኮንቱ ከም ዝዓነወን ወላ ሓንቲ ዕላማ ንዘይብሉ ቦታ መፅያው ከም ዝተኸስረን እውን ገሊጹ ነይሩ እዚ ኣብቲ ኩናት ዓብላልነት ከም ዘሎ ይዝገልጽ ዘሎ ናይ ሰሜን ኮርያ ሰራዊት ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ሰራዊት ከም ዘየድልዮ ነቲ ኩናት በዓል ዶሚኔት ገይርዎ ይኸይድ ከም ዘለዎን ናብ ከምዚ ኩነታት ድማ ሕጂ ንሳቶም እቲ ታክቲክ ይርዳእኩም ኣለኹን ተስፋ ይገብር እቲ ታክቲክ እንታይ እዩ ፎልስ ፍላግ ይብልዎ ሰሜን ኮርያ ሰራዊት ስለ ዘተወት ንዩክሬን እንታይ ክንህባ እንታይ ክንሕግዛ ንኽእል ሰራዊት ዲና ክንእቱ ወላ እንታይ ኢና ክንገብር ንዑ ኣፍ ደገ ክኾነሎም ዝጥቀምሉ ዘለው እዩ እምበር ሰራዊት ናይ ዩክሬን ብፍጹም ኣብቲ ቦታት ስለ ዝተረኣየ ወይ እውን ዝተገብረ ኣይኮነን ብዛዕባ ትርክብ ምስ ፑቲን ድማ መሊስሎም ዶናልድ ትራምፕ that has been discussed through rumors for many years now, Moldova, because first there were accusations that there had been some alleged ties between Trump and Russia, but then there was an internal inquiry in the US, probably in US Congress, if I'm not mistaken, and the conclusion they had arrived at is that it was all nonsense, nothing like that had ever taken place, nor is anything like this is taking place right now. Now, as for how the Russian-US relations are going to be constructed after the election, it is first and foremost up to the US. If the US is open towards building a normal, healthy relations with Russia, then we will do the same. If you don't want that, it's up to them. But it's going to be the choice of the future. እቲ መልሲ ናይ ፑቲን ድማ ቨሪ ካልኩሌትድ እዩ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝፃወተሉ ነቲ ፖለቲካ ገይማ ቲንክ ተመክሮ ድማ ኣብዚ ኣብ ተራይ ዘለዎ ተመክሮ የድልየካ ከምኡ ድማ ሜንታል ኮምፒተንስ ናይ ሓንጎልካ ናይ ኣእምሮ ብቅዓት እውን የድሊ ማለት ጆ ባይደን እውን ተመክሮ ኣለዎ እዩ ግን ተመክሮ ኣብ ገለ ደረጃ ዋላ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ ምስ ፑቲን ከተወዳድረ ከለካ ብፍጹም ከተወዳድሮም ትኽእል ፑቲን ቨሪ ኢንቴሊጀንት እዩ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ክወዳደሩ ይክእሉን እዮም ሶሪ ብፍጹም ክወዳደሩ ይክእሉን እዮም እስዋይ ድማ ብጣዕሚ ፀልዎም ፑቲን ኢልካ እዚ ናይ ቻይና ብጣዕሚ እዮም ለባማት ተመራሕቲ ቨሪ ካልኩሌትድ ዝኾነ ህድእ ዝበለ ስጉምቲ ዝወዝዮም ሕጂ ምስ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ርክብ ትብልዎ እዚ ኣብ 2016 ብዙሕ ዝተዘርበሉን ብናይ ኣሜሪካ ኮንግረስ ድማ ብዙሕ መፅናዕቲ ተገይሩላ ኣብ መወዳእታ ናይ ሓሶት ደበና ናይ ሓሶት ወረ ምንባሩ ዝኾነ ጭብጢ ከም ዘይተረኸበን ስለዚ እቲ ዘረባ ኣብ ግዜ ምርጫ ዝመላለስ ኣርእስቲ ዳእምበር ዝኾነ ጭብጢ ዘለዎ ኣይኮነን ብዛዕባ እቲ ምስ ኣሜሪካ ዘለና ዝምድና ድማ ኣሜሪካ እያ ትውስኖ ኢሉ ኣሜሪካ ምሳና ሰላም ተደልያ ልክዕ ንዑና ንዑ ዝመስል ግብረ መልሲ ክነቢና ምሳና ንኹናት ተደልያ ድማ ስለዚ ብፍጹም ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ኢንተርፊር ክገብር ከም ዘይደሊ ዝኻ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ሽግር ከም ዝፈጥር ወይ እውን ነቲ ኩነታት እምበር ከም ድሌቱም ተፃወተሎ ነይሩ ግን ብሓፈሻ ጥንቁቕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ብፍላይ ድማ ኣብ ብሪክስ ስለዝገብሮ ዝነበረ ፕሬስ ኮንፈረንስ ናይ ብሓቂ ዘደንቕ ዓይነት ብቅዓት ያርዩ ኣብቲ ብሪክስ እውን ነቲ ብምሉእ ፓወር ናቱ ኣሜሪካ ትማሊ ብዛዕባ ፑቲን ዝብልዎ ዝነበሩ እዚ ነይሩ እቲ ኩንነት ግን ነዚ ይመስል Isolated from the world more than ever. Russia has never been so isolated. We have never been more united.
we have demonstrated that Russia is isolated and alone. Russia is globally isolated. It shows the degree to which Mr. Putin and Russia are increasingly isolated. President Putin has never been more isolated. Isolated and alone. Isolated and struggling. Increasingly isolated. Russia is more isolated on the world stage than ever. እዛ ዘረባ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ለንቀነ እታ ቪድዮ ቫይራል ኮይና ዘላ ኣሜሪካ ንፑቲን ኣይዞሌትድ ንክኸውን ይደልዩ ጥራይ ዘይኮነስ ተዛሪቦም እዮም ኣነፂልና ኢና በይኑ ትሪፍና ኢና ፀቅቂ ዝበሃል የብሉን ምስ ዝራኸብ መራሒ የለን እናበሉ ፑቲን ድማ ብመራሕቲ ናይ ዓለም ተኸቢቡን ተኸቢሩን ምስ ክሰርሑ ዝደልዩ ምስ ሽርክና ዝደልዩ ምስ ዕምቆት ዘለዎ ስራሕ ክሰርሑ ዝደልዩ ወትሩ ምስ በዝሑ እዮም መራሕቲ ኣብ ናይ ብሪክስ ዋዕላ ኣብ ኸዛን ዝነበረ ድማ ቢኖክል ናይቲ ጥርዚ ናይቲ ብዙሕ መራሕቲ ኣብ ጎኒ ራሻ ዘለው ኣሜሪካን ክንዶ መራሕቲ ከተምፃ ይትኽእልና ምሳ ክሰርሑ ዝደልዩ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኮምፕሊትሊ ከም ዝፈሸለ ዘርኢ ህያው ኣብነት ከም ዘጋጠመ እዮም ዝነግሩ ዘለው ሕጂ እዚ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ኣሎ ብቐሊሉ ግን እቲ ናይ ኣሜሪካ ፕሮፓጋንዳ ወይ እውን ሒዞሞ ዘለዎ መንገዲ ጠጠው ክብል ወይ ክውዳእ እዩ ንዝብል ተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ክህሉ ኽእል እዩ ኖ እሱ መስርሕ ስለ ዝኾነ ጠጠው ክብል ከም ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ክኽእል ኣሎ ክቕፅል እዩ ክብርትዕ እዩ ኣብዚ ሓደ ፕሬዚደንት ድማ ነዚ ናይ ፑቲን ፅቡቅ ጌሩ ገሊፅዎ ነይሩ To the West, Alexander Lukashenko is a pariah. To Russia, the closest ally. So what does he make of reports that Russia's relationship with North Korea is growing ever closer and that Pyongyang is supplying soldiers to fight against Ukraine? That's rubbish. That would mean an escalation of the conflict. Knowing his character, Putin would never try to persuade a country to involve its army in the Ukraine conflict, especially on the front line. So እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፕሬዚደንት ናይ ቤላሩስ እዩ ፑቲን ድማ ዝቐረበ ዝምድና ዘለዎን ከምኡ ድማ ጥቡቅ ዝኾነ ዕርክነት ከም ዘለዎም ብዙሕ ግዜ ከም ዝራኸቡን እዩ ዝንገር ስለዚ ፑቲን ብፍፁም ክገብሮ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ኢሉ ናይ ካልእ ሃገር ማለት እታ ዝቐረበ ሽርክነት ምስ ራሻ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እቲ ዝቐረበ ማለት እዩ ኢራን ኣይኮነ ወላ ገለ ቤላሩስ እያ ምክንያቱ ኒኩለር ናይ ራሻ ኣብ ቤላሩስ ስለ ዘሎ ቤላሩስ እታ ዝቐረበት ናብ ራሻ እያ ሃገር ማለት እዩ ካብ ቤላሩስ ንላዕሊ ናብ ራሻ ትቐርብ ሃገር የላን ኣብዚ ብወታደራዊ ዓይኒ ክረአ ከሎ ምክንያቱ ዳርጋ ዶቦም ሓደይ ወላ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ሰራዊት ናይ ራሻ ንዩክሬን ክወርር ከሎ መጀመርያ ብቤላሩስ ገይሩ ይመፅእ እዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ቤላሩስ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ ናይ ቤላሩስ ሰራዊት ምተጠቀመ ነይሩ ሓገዝ ተዝደሊ ነይሩ ምክንያቱ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ሃገር ስለ ዝኾኑ ዳርጋ ስለዚ ፑቲን ብፍፁም ናይ ካልእ ሰራዊት ክጥቀም ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እቲ ኩናት ናብ ካልእ ማዕዝን ክኸይድ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጥ እዚ ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ እውን ኮምፕሊትሊ ብኻልእ ገፅ ብምዕራብ እያ ዘላ ዩክሬን ኮርያ ድማ ብምብራቕ ጫፍ እያ ዘላ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚ ክልተ ግንባራት ናይ ኣሽሓት ኪሎ ሜትር ጋፕ እዩ ዘሎ ንምዕራባዊ ሚድያ ግን ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ኩሉ ግዜ መሳርሒ ወይ እውን ኣርእስቲ ይስእን እዩ ኣብዚ እስከ ንመለስ ኣብዚ እውን ኢንዲፐንደንት ጆርናሊስት ዝብሎ ዘለዉ ንስማዕ And in the mainstream media, they're talking about that South Korea is just suggesting if North Koreans are fighting on the part of Russians, we're going to fight on the part of Ukrainians. It's crazy. It's unbelievable. Do you think that South Korea would send their troops to Ukraine to help them? No, it's all baloney. This whole talk, again, we have to keep in mind, as I already stated, when you communicate with any mainstream media in the West, prepare to have a good course of antibiotics after that, because that's pretty much, these people produce nothing but infection. This talk is about internationalizing the conflict, saying, እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ደቡብ ኮርያ እተተፈራርሑ ዘላ ድሕሪ ሰሜን ኮርያ ምስ ራሽያ ኮይና ናብ ዩክሬን ክትዋጋ ተጀሚራ ደቡብ ኮርያ ድማ ሰራዊታ ንዩክሬን ክትህብ ምዃና እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚስ ከመይ ጌርካ ትሪኡ የብሎለስ ሓሶት እዩ ኩሉ ምግናን እዩ ነቲ ውግእ ኢንተርናሽናል ክገብርዎ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ታክቲክ እዩ ሳያ ተዘረባ ድማ ኩናት ከስፋሕፍሕ ይድለ ስለ ዘሎ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ታክቲክ ዳ እምበር ብፍሉይ ነዚ ኩነታት እዚ ስለ ዘጋጠመ ኣይኮኑን ዝዛረብሉ ዘለዉ ይብላሉ saying, you see, there are some, Koreans or North Koreans fighting for Russia, which they don't. And because of that, like this, this country, which is primarily Chihuahua, France. We're going to put the boots on the ground. Yeah, that's what they need. They cannot allow the whole Ukraine be captured by Russians. Not that the Russians want to do it, but again, there is no clarity of thinking ranging from Pentagon to Brussels, and the headquarters of NATO there. Those people, they don't even understand the war. They don't understand the nature of this conflict. They don't. And that is why they come across as stupid, which most of them are anyway.
So, and that's the issue. They want to preserve something of Ukraine, to use it later, to preserve some kind of the form of government, so to use. So تتزرب زلو بفلاي كابت بيروقراطس ناي بنتاغون ديو ناي براسلز زمت زلو زربا نتعود كنياتهم بتخكل ايفلتو ني مازير حقي كاباتهم بمعادهم بصحف يم زفلتو لازم تتزرب زربا كم چبوت زربا وي كما قداس زلو زربا غير كاخت زربا تخلون كم زي كونه معناته نتكناتون بغربا لازم فلتو زلو امريكاون بزعبازي حد اقداسي حطوت حتيتات مسكلا. Has the U.S. made an assessment about the type of weapons training or what type of training that North Korean soldiers are undergoing in Russia that could potentially be used in Ukraine? And does this represent a new type of an agreement in terms of an information sharing agreement between North Koreans and Russians? I don't believe we have a very specific assessment at this time of the exact nature of all the training. There's 3 sites that we assess right now that this first tranche of about 3,000 are being trained. I think I could go so far as to say that, at least in general terms, it's basic kind of combat training and familiarization. I think I could go as far as that and no further. But as I also said, we're going to monitor this and watch this closely. And obviously, if we have more information that we can share with you, we certainly will. To your second question about information. سنتاي زبل زلو تي انت عينة ترينيوم زغبر زلو زي نجر تي امونغو راشان سمين كوريان زلو زمدناغه انت عينة زمدنايو بخمي كتريا امريكان زبل زلو نريو زلنا ايميجس وي وانت بساتلايت نبو زلنا انتم سراويت ناي سمين كوريا ناي كومبات ناي وق ترينيوم زغبر زلو سلازي انت علاماي نابيك هون جينا نكتاتلو زلناينا تنريو زلنا حبريتاغن ترينين يقبرهم زلو ينا نري زلنا كينو زغطله زخونه نجر درانا يبلاني زلزلو. As I've said before, in answer to Anna, we have been watching this relationship grow and deepen now for many, many months. And the question that we're asking ourselves, and we don't have an answer for right now, is what does Kim Jong-un think he's getting out of this? And so you talked about information sharing. I mean, maybe that's part of this. Maybe it's technology. Maybe it's capabilities. We don't have a good sense of that. But that's what's so concerning to us is and not only the concern for the impact on the war in Ukraine, but the impact that this could have in the Indo-Pacific with Kim Jong-un benefiting to some degree. So انتهي بنزلو تقندنا عم زقد سنا زلو ويزفرعنا زلو ناي سمين كوريا مراحي نزخ قبر كله وي من الراشا كم زعينات كقبر كله انتهي كركبي كابوتين تقندي أقدا سعتنا تومسي كاس لي تخليهم زلو زي معناته نجابان ندبوب كوريان جارانتي زوا زلو بروتكت خنقبراينا لهم زلو سميم سلازي نسمين كوريا انت عينت اعمق بو كم زخل سمين كوريا زد اليوم حصرتات كل راشا كتبهم كم تخلص بقيرهم يمزفلط ناي سمين كوريا ناي راشا تكنولوجي ترخيب دما بفتصم بداهي كون كم زخونه that's why دما تنا امريكا ساقا منا باسه زخي زلو زبحال زلو كوميو نعيش تحيلتات نعيش تهجرات كوينهم نا امريكا كان ريلي تشالنج كبروا زغلو كونتاتنا رزلنا زغا بغللو مفتاح كترغبل زي تخلص اقامي سمين كوريا دما مجمريا كابت تحاسيراتو زنبرت اصوا وتيا بزلا على بدرجه عالم صل واخد قبرو لدخل مدرك تفتيرو لالو ات مسراشا تفتيرو لازو لعدل دما بزلا على ادفانتج كتقام لك كم تخل سراويت ناتا لعل سلطنا كابراشا كركب كم زخل ميسايلات ناتا نساتلايت ناتا اير ديفنس سيستم ناتا ابجريد نخدقبر اخلدي كالي ندادي تقند زدليا باتاتاتون كابراشا ببزحن برتعاو منقدك تركب كم تخلن سلازي اصواراون عداقا رقيبات للا نسمين كوريا اكستريم لصبو ريليشن شيب مسراشا كم دما بيج برادر رقيب له سلازي مزي دما نعم مو حتى بيوم زلو مخنياتو نبين ايزوليت جيرون كاتلوخا سلازي فتنو نسخا كافتا ايزوليشن كتوسخ لحالك كم زي ايرترا ننعون عمتات حصيرهم مانيرهم كابت حصر وصيا مستفلالي هجرات ركباتن زمدناتاتنا بتقبروا زلا زفتر زلو نري دلنا سمين كوريا دما لكعكم حصيرهم كبيبا محزنا يالنا زبلو زنبرو اتي كاشلوتات بمولو انا ونويلو زمدناتاتنا تو مسكولنا حيله خيت كلو تشاينا باي ذا واي نراشا صعيبه مس تشاينا سمين كوريا زلو زمدنا امقوت كتوسخلو مخانان اتقدم ننبسات تخلكلو زنبرت ነገር ክትገጥፎ ምዃናውን ገሊፃ ኣላ ስለዚ እቲ ኩነታት ቀልጢፍ እዩ ዝቀየር ዘሎ Can you talk about that just briefly? How significant is this for the U.S. allies in the region and the U.S. as a whole? It could be significant. Again, we don't know enough right now. So when you say region, I think you mean Indo-Pacific. Until we have a better sense of what the North Koreans at least believe they're getting out of this, as opposed to what they actually get, it's hard to know and to put a metric on exactly what the impact is in the Indo-Pacific. كان غزل بخالك كان
They're training in the far east of Russia, and they've been doing that for years too. There are 10 to 12,000 troops on the ground in an area that Ukraine says is Ukraine, and they're fighting alongside the Russians. And there are various reports of levels of activity between those two extremes. What is your understanding of the presence or non-presence or use or non-use of North Korean troops in Russia? So I think, Judge, the number I'm comfortable with is they've got about 3,000 combat troops. It's nothing. I mean, if they had deployed 30,000 combat troops, well, that's, an army size deployment. Then you got some real firepower. And the Chuche spirit, the North Korean spirit of militarism, they have a very, very large standing army. I mean, it's like over 1 million men because it's facing off against South Korea. So these troops are pretty well trained. With that said, it's not a game changer. What this is about, it's all essentially flexing. This is Vladimir Putin flexing. It's showing that he can be a guy that puts together a coalition, much like NATO, to fight. سنتي زبل زلو بحبشة 3,000 متجو أمريكا نخزن نزر باسل زدليم بر 3,000 قال أنت قينو حدا كوماندو يون حدا كفلا سراوي سلزقونة زي عبنا جر كجبر خلي تبلت خلي خا 3,000 جن بزع نجر جن نايس من كوريا سراويت ويزبلهم زلد ما عزيبرت سراويت مخانو تديهم لهم ما بزحت جزيتن هجر متشوت ندعو قينا سراويتنا تنحماقي زي كل جزء ذكروا ناي متشوت هجرات سراويت حماقي كوا قاعد لني هجراونة يبلون سمعت يبلون ربع سرعيتو تدرنا نعو دموزق وسدنبر نموتنا بسنكلنا كعطي دلني أبتن دخاتات هجرات اللوخة كموتي دليلهم نو أي دليلهم سوون جد هجراونة زبال المال هجراونة زبال الواقعات تغفلهم نيرترا سورة كابيرترا تبقيسو أبعل باكستان كراچي نفاريكا قاصلو خلو ريسكنا هيوت كم زلون فلتنا يرمي جد علامة سلو زلو لذي تناشت هجرات كل جزء سراويتنا تن علامة زلوي تهاجر كربحي خلي نزبل واقع كخفل زغل مغانو أبناء كلا هاجر كيت كاب كنا كتموت هلا كمالته يكون كموتيهم كاتبال سبيل أنت ميديا إذا كان نزلنبر كم استقبريلا باي ذا واي أمريكا سراويتنا أوروبا سراويتنا كو أب يوكرين زموت سبعة الله سلزي أبناء كلا كنا سراويتنا أمريكا أب العراق ميتيو أب كلا هاجر كيدهم زموت تلو كنا أمريكا نا أوروبا إن أب أفغانستان بزعت ميتهم يعني زي أب كلا هاجر كيت كمامات بسمين كوريا زجمري كونن نقالو كنا نغنى كلا تربحها زموت نا أمريكا سراويت مليء ربحتات نا كوربوريشن سيل كازموت مليء بزوقين بتي سراويت نا سمين كوريا برتعيو قبل على برتع مخانو لما نا باتل جراوند ريل باتل تاي كم زي مثل مودرن وورفير تاي كم مثل كم زغل بخميك ممكن تغم تغن تريننج كافراشا دو سوزول لما اللي كل انتهي بلالو بوتين أعمق خمسة زلوا سبات كم دناينيتو نعمتات جوسنا جيرنا يزبلو كم خبرت دلي بقربة أشحال سراويت قاطر كم زغلن بحيل جج حيل كجبر كم زغلن يوزر يوم زلوا نتيجة وادانات يوزر يوم زلوا ويون فليكس جبر زلوا يزبلو زلوا to fight his fights. Right now, at the time we're speaking and taping this, they're having the BRICS meeting in Russia. He's showing his economic and diplomatic prowess by having that. This is all about him being a strong man, showing that he can do this. That will 3,000 troops or more then have a game-changing effect in Ukraine? No, not at all. But why do it if he doesn't need them? Symbolism to show that he can, because Putin is showing that he is a guy that can put together international coalitions for purposes of achieving things. That's why he's doing it. Is this long-standing? No, let me restate it. مثلا انتي قبر الله من تيلوس يا سلاز غليلو حيل سلاز الله بوتادروا عيني بقليلو نعتاتم تشالنج قبر زغل سراويت قبر كم زغلن بقطبة عين دما بريكس وعلى غيرو لعلي 35 مراحتنا هاجرات مزيوم منيرا سلازي هي كان كل نجر كقبر عمهم زلو يزريهم زلو عايزوليت كقبروه بقطبة كترفوهم زي كله كم دما بوتادروا عين انت مزيوم دما زخونه نجر كقبروهم زي كله نعتاتهم دما نفس وقف اباف دغناتهم شجر كفتر لهم كم زغلن شجر كفتر زغلو حيالات زغونه حيلتات بقرب امس كسرحو دلونا زلهم كم زلو ويز قلص لهم زلي بلا سلازي اوت مانيفر يزقبرهم زلو نتنساتهم كقبرو زفتنو اليوم نسو كقبرو يفتنالو يزبل زلو. Let me restate it. Is it true that North Korean troops have been training in the Far East in Russia for many years, preceding the conflagration in Ukraine? It's very likely. The Russians have had a close working relationship with North Korea going back to the Korean War. During the Korean War, the initial 1951 to 52 era, Russian pilots were flying North Korean airplanes as part of that effort. So they've had a working relationship since the beginning of North Korea. And what has not been widely reported, and I know for a fact from having served on the U.S. Nuclear Strategy Forum, the Russians have been present and advising the North Koreans at every nuclear test of the North Koreans. So there's an enduring and deep relationship there. Okay. Again, I'm not surprised by any of this. When I see this, like, yeah, the Russians have been working with the North Koreans forever. This is just a logical extension to achieve certain
policy goals by Putin and to create the perception that, he's the guy that's going to build build back some sort of a global Warsaw Pact to counter NATO based on the fact they've been talking trash against NATO. እቲ ዘገርም ድማ ይብላ ኣሎ ሰሜን ኮርያን ራሽያን ካብ ቀደም ካብ 50ታት ጀሚሩ ዕምቆ ዘለዎ ዝምድና ዘለዎ ክዛረብሉ ይደልዩ እዮም ከም ዘለንካ ዝጀመረ ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ዘለዉ ግን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዲፈንስ ወይ እውን ስለያ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ዘሎ ኢሉ እዚ ኩሉ ኒውክለር ሰሜን ኮርያ ሒዛቶ ዘላ ነፍሲ ወከፍ ናይ ኒውክለር ፈተና ክገብሩ ከለዉ ናይ ራሽያ ስፔሻሊስት ዝሃቡ ነይሮም ኢሉ ስለዚ እቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ምስልጣን እውን ራሽያ ሓገዝ ይገብሩሎም ከም ዝነበሩ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ዘሎ ዕምቆ ዘለዎ ዝምድና ዘለዎም እዮም ጥራይ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ሰፊሕ ዝኾነ ርክብ ይገብሩ ስለ ዘለዉ እዩ ከግርዖም ደልዩ ዘሎ ስለዚ ራሽያ ፑቲን ውሑዳትን ሓያላትን ብፍላይ ብዓይኒ ወታደራዊ ዓቕሚ ልዑል ሓገዝ ክገብርሉ ዝኽእሉ ኢራንን ሰሜን ኮርያን ጥራይ ነዚ ኣሜሪካን ምስ 50 ሃገራት ዘለዉ ንኩላቶም ከፀልልዎም ደልዮም ወላ ንሳቶም ክዛረቡ ከለዉ እዮም ሕማቕ ዝስምዖም ዘለኩ ምክንያቱ ንሕና 30 ንኸውን ኔቶ ጥራይ 30 ሃገራት ኣለዉ ኣብ ልዕሊኡ ኤክስቴንሽን 50 ዝኾነ ሃገራት ኣለና ፑቲን ክልተ ሃገራት ስለ ዝሓገዞ ክንዚ ከነጉርዕ ተኮይናስ ዘሕፍር ኢኖ ግን ከምኡ ዝብል የለን ንዕዑ እናባዛሕካ ነቲ ዘረባ ፕሮፓጋንዳ ይጥቀምሉ በቲ ኮይኑ በቲ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ከም ወትሩ ኣገዳስነት ነዚ ዘሎ ናይ ዓለምና መድረክ ንክንርዳእን ንክንፈልጥን ክሕገዝ ዝኽእል ዝበልክዎ ኣርእስቲ የቕሪበልኩም ኣይሆብ ተማሂርኩም ክትኮኑ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ነዚ ቻነል ምድጋፍ ናይ ኩልና ስራሕ እዩ مزيا قد أسيت لبوا حاجات فك. ثلاثة نجارات كالتيفنا كان عريان كان استهاخلن زلنا. مجمريا جنزب كا بانك زولو نبانك برنا عخاي كون الزجركل. سلزي جنزب كانت مخان خون بتن سخات فلتو بنيش تجيركا أب ستوك ماركتين أب كال كريبتون إنفست قبرة فتن. وترخلته روتاز بحال لحرقور بجزيت أتوقع باليوم. أب سرعتها 3-4 زلنا اتتروتانا يمبزحت نجارات فيلي قبر كم زلو أبنتنا جابان فيل جيريو. ناي كالوتهم كسعبيو سلازم زعبا طبعا متايخا كابلومي بعالخا ديزاين تتقبرا كلالك وطر سلاسة دما تمهرتخا أفولها يكونن كن منتاي تمهيركا سلازي عالمنا بقلتر تقوي سلازة لا معريان خبقوي كن مهارين كن نكحنا لنا نزيز حقس بروغرام لنا توتغمو لي بلاكم thank you